Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza ubuntu bwa Kristo Yesu ngo mwiyongeranye ku buzima bwanyu. Ndabifurije indwi nziza y'umugisha. Ino ndwi muzobona ikiganza cyiza cy'Imana muzokora ko byose. Yesu abahezagire cyane. Bavandimwe, maze iminsi ndiko ndamedita ku ijambo rivuga ngo aho Yesu aciye ahasiga umugisha usendanishije cyangwa umugisha wuzuye. Ngo yambika umwaka ukugira neza kwayo, umwaka aza wambika ukugira neza kwayo. Umva, uyu munsi haleluya kuwa vyutseho umwami Yesu yambika uyu munsi ukugira neza kwayo. Oh haleluya, kandi ace mu vyo kora, ace mu buzima bwawe, ace mu rugo rwawe, ahaciye ahasiga impundu, ahasiga umunezero, ahasiga amashimwe, ahasiga indirimbo nsha. Haleluya, Yesu ace iwawe muri ino ndwi idasanzwe twatanguye indwi y'umugisha. Reka nsome ahantu Yesu yaciye ubuzima burahinduka. Reka nsome mu gitabo cya Luka. Igitabo cya Luka igice cya 19 umurongo wa mbere. Ni inkuru mwese abantu benshi bazi. Ashika i Yeriko ariko arahaca. Ashika i Yeriko ariko arahaca. Hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Ageza kuraba Yesu ngo amenye kwasa. Bimwankira kubw'ishengero kuko yari mugofi. Zakayo mu butoza kori bwe yumvishije ariko aragenda yumva bariko baravuga amakuru ya Yesu. Ngo biramwangira, aravuga reka nanje kureba uwo muntu Yesu agirira neza abantu, akiza indwara. Haleluya. Yesu aciye ariko Zakayo kubera ubugufi bwe ngo aravuga ngo reka nurira igiti ndabe ko nomubona Yesu. Arirukanka aje imbere yurira igiti cyitwa umusukomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu yagira ace aho hantu. Ndakwifurize ngo Yesu ace muri iyo nzira. Mu gitabo cya Zaburi muri Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo asiga ibisarurwa aho abasaruzi baca. Yesu aci wawe kuko yaciye ariko ubuzima bwa Zakayo burahinduka. Yesu ace mu buzima bwawe. Haleluya, Yesu aci wawe. Yesu ngo yumva ayo cya Yeriko. Umurongo wa 5 bavuga ngo Yesu ahashitse arangamiza aramubarira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurari wawe. Ntabwo Yesu yaciye kwa Zakayo gusa, yaraharaye. Yaramubwiye ngo ndarahara iwawe, ndarahara mu nzu yawe Zakayo. Haleluya, ndakwifurije ngo Yesu aci wawe ukwiye kuba cyahature. Iyo hari umunezero urasendanisha, iyo hari umugisha urasendanisha. Yururuka vuba amwakirana akanyamuneza kuko yari Zakayo yaravise inyota yiwe. Yururuka vuba amwakirana akanyamuneza. Narakunze uyu murongo cyane. Zakayo ngo yururutse vuba amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati ko yije kurara muntu umunyabyaha. Abantu niko bameze. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuha boro, kandi umuntu wese nagunze ndabimuriha kane. Yesu ntabwo yigeze abwira Zakayo ubutumwa, amubwira ngo musubiza bino. Zakayo kubera ubwiza bwa Yesu bwari muri yanzu. Haleluya. Zakayo ngo yibonyemo amakosa. Aho Yesu aciye bene data umuntu aribonamo amakosa. Zakayo ngo yibonamo amakosa, aravuga ngo ndabisubiza umuntu wese nagiye ngunga. Hagati aho abandi bashavuye, naho Yesu karakora misi yamuzanye. Hepfo habivuze neza. Haleluya. Yesu amuvuga ko ati uyu munsi agakiza gashyitse muri iyi nzu kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Haleluya, haleluya. Uyu munsi agakiza gatashe muri iyi nzu. Reka ndakwifuriza ngo agakiza gatahe mu nzu yawe, agakiza gatahe mu rugo rwawe, agakiza gatahe iwanyu. Amen. Uyu munsi aho Yesu aciye ahasiga agakiza, aho Yesu aciye ahasiga indirimbo y'amashimwe. Oh haleluya. Umuntu ari nka Zakayo arahinduka, ubuzima bwe burahinduka. Oh haleluya. Hari indirimbo nkunda ya 94 ivuga ngo Yesu yangerereyemo, ngo ubugingo bwaje bwahindutse ukundi munsi Yesu yabutashemo, umuco waratse mu mutima wanje Yesu yarangerereyemo. Haleluya. Yesu aramubwira ngo uyu munsi agakiza gatashe mu rugo rwawe.
Yesu amuvuga ko atuye umunsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu, nawe uri umwana wa Aburahamu. Haleluya. Uyu munsi agakiza gatashe muri runo rugo rwanje. Haleluya. Reka ndakwifuriza agakiza gatahi wawe, agakiza gatahi mu rugo rwawe. Sifa kwa Mungu. Yesu aciye mu buzima bwawe. Urarwaye, uri mu bitaro, urishiriwe, uri mu kigandaro, Mwami Yesu aciye wawe akuremera ishimwe. Haleluya. Mungu wetu asifiwe sana. Umurongo uravuga uti, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Yesu aciye icyari cyarazimiye kiraboneka. Yesu umwana w'umuntu yazanywe no gukiza. Haleluya. Icyari cyarazimiye. Ndakwifurije ngo Yesu aci wawe. Inondwi Yesu aci wawe. Yaciye kwa Zakayo umutoza kori, ubuzima bwe burahinduka. Haciye. Yaravuze ngo uyu nawe n'umwana wa Aburahamu, n'uyu nawe. Haleluya. Ndifuriza agakiza wawe. Ndakwifuriza agakiza mu rugo rwawe, agakiza gatahi wawe, agakiza gatahi mu rugo rwawe, agakiza gatahi mu buzima bwawe, agakiza gatahi wawe. Aho Yesu aciye ibintu birahinduka. Uva igihe narikonza gufata kino kiganiro nasomye ijambo riranezeza umutima wanje. Yesu mwageze Dekapoli, yasanga hari umugabo ngo yarafite abadayimoni benshi kuri uwo musozi, ngo nta muntu wari ukiyaca, ariko ngo abonye Yesu akiri kure, aramubwira ngo Yesu mwana wa Dawidi, ushakira iki ndakwinginze. Abadayimoni batangira kubwira Yesu ngo turakwinginze reka basi tuje muri ziriya ngurube. Ngo wa muntu bari barahebye, wa muntu wari ruhebwa, wa muntu nta muntu wagica kuri iyo misozi. Haleluya. Ngo abazimu abadayimoni bamuvamwo bajija muri za ngurube. Ngo mu gisagara cyose barabimenye, ngo baraza kumuraba, ngo basanga yakize yicaye, ngo yambaye ubwenge buri muri we bwose. Ngo yinga Yesu ngo nareke bajane. Yesu aramubwira ngo genda uvuge mu gisagara iwanyu icyabaye. Ngo barahindukira, ngo baje kuvuga iwabo inkuru nziza. Yesu ahaciye umuntu wari wuze abadayimoni nkuriye aramuvuga butumwa. Yesu ahaciye umugabo nka Zakayo, ubuzima burahinduka. Reka mwumvirize ubundi mudamu mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana, ibice 4 umurongo wa 4. Reka ndangira umurongo wa 1. Umwami Yesu amenye ko abafarisayo bumvise ko ariko araronka abigisha benshi kandi abatiza benshi arusha na Yohana, ariko Yesu bwiwe siwe yabatiza, barabigishwa biwe. Ava Yudaya asubira i Galilaya, yumva akwiye guca i Samariya. Nuko ashika ku gisagara cy'i Samariya cyitwa Sukari, hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe. Hano hantu hariho umudamu. Uyu mudamu hashitse, Yesu aramubwira ngo namuheze ku mazi, atangira kumubwira ngo ibe Samariya n'abayuda ntibahana amazi. Mu biganiro bagiranye, Yesu aramubaza ngo umugabo wawe ameze arakomeye. Wa mugore aravuga ngo nta mugabo mfise. Yesu aravuga ngo n'umwana aranye so wawe. Wa mugore arikanga aravuga ngo mpuye n'umuntu, ambwiye izaje byose. Uyu mugore yari umumaraya, ariko yahuye na Yesu abo muvuga butumwa. Ndakwifurije guhura na Yesu. Iyo uhuye na Yesu, ubuzima bwose bw'umwijima wari utuyemo burahinduka, ukaba ubundi muntu udasanzwe. Yesu aguha umugisha. Ndakwifurije guhura na Yesu. Reka ngusengere. Mwami Yesu, ndasengeye umuntu ariko arankurikirana, nguce iwiwe. Nimba ari urwaye uri kurankurikirana, ndasenze ngo ikiganza cyawe kiza kimukize. Nimba ari urushe, nimba ari wari mu bundi buzima Mwami umeze nk'ubwa Zakayo cyangwa nk'ubw'uyu mugore, uciwe agakiza gatahi wiwe. Uyu munsi agakiza gatahi wiwe. Haleluya. Uyu munsi agakiza gatahe mu buzima bwiwe. Urakoze kubagirira neza Mwami, icubahiro garukire mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen.